Ingwenyama seyibusisa lokusemthethweni indzawo yelive lensha yekubambela imihlangano i-International Convention Center eZulwini. Kuvula kwalesakhiwo lokuyingcenye yemkhosi lochubekako yokuhalalisela ingwenyama ukuthi seyihlanganise emashumi lamane eminyaka isesihlalweni sebukhosi. Kungenelwe indlovukazi Mhlekazi nebaholi bemave labakuleli ngekutongenela lo mkhosi wokuhalalisela ingwenyama. Ngaphasi kobuholi bengwenyama kule minyaka lengamashumi lamane lendlulile live ligabuzele kutentuthuko lagcina selinetakhiwo letisezingeni leliphakeme fana nanangimabukwase wesakhiwo sendzawo yekubambela imihlangano i-International Convention Center eZulwini. Lesakhiwo sevele sibusiswe sidladla kulandzela ukuthi ingwenyama isibusise ikanye nebaholi labakuleli ngekutawungenela umkhosi we-Jubilee. Makhulukhulu yesive yaphelele ngetinkani kutawuba ingcenye yemlandvo ngesikhathi kuvulwa lesakhiwo lesitawuba nesandla lesibandi ekubanjweni kwemihlangano lemikhulu kuleli. Kulomsebenzi lobusiswe kunyathela kwendlovukazi Mhlekazi, ingwenyama beyisingathwe sigodlo umhlonishwa ndvunankhulu nebaholi labafake ekhatsi inkosi letiye wesithathu, inkosi Misuzulu kaZwelithini, Vunayita ngephandle eTaiwan Ling Chualong, lomelele mengameli Lai Ching-te na mengameli waseNingizimu Afrika Cyril Ramaphosa nalabake baba bumengameli. Ngesikhathi nyathela kulo mabukwase wesakhiwo ingwenyama isibusisa ngalokusemthethweni isingathwe baholi. It's your duty, this is your majesty duty. Ingwenyama ibuye yaba nelithuba lekukhomba abaholi lesakhiwo lesibambe lizinga letakhiwo letholakala emaveni lathuthukile. Ibhilidi lehlukene kathathu. Kunendzawo yekukhangisa lonke lihlobo lemikhicito lesitezi tigaba letimbili 2 floors. Kuphindze-ke kube nendzawo yekudlela nendzawo yemidlalo i-theater lengahlala abantu labayinkulungwane nemakhulu. Ngalesakhiwo live selifikile esigabeni sekubamba imihlangano lemikhulu. Lokhu kulandzela ukuthi kulesakhiwo kunemagumbi lamancane ekubambela imihlangano conference rooms lamane. Lelinye ligumbi lihlala abantu labangalinganiselwa emakhulwini lamabili. Kubuye kube neligumbi lelikhudlwana lona-ke lihlala abantu labangemakhulu lasihlanu. Hhayi-ke kubese sekuba namabukwase weligumbi lelikhulu nalo-ke lekubambela imihlangano nake lihlala abantu labatinkulungwane letimbili nemakhulu lasihlanu. Ingwenyama ibone nekukhangiswa kwemikhicito yalo lonke lihlobo embukisweni we-ICC Expo lochubekako kulesakhiwo. Lo mbukiso uhlanzwe inkampani yahulumende lekhanga abahlanyeli timali i-Eswatini Investment Promotion Authority. Umphathi walenkampani Sibani Mngomezulu uthi lo mbuthano uhlanganise bakhangisi labangemashumi lamabili nesihlanu kanti uchaze nangemncintiswano yokunisa timotolo. Nemncintiswano wetimoto sine-raffle yetimoto ndawabona lama luxury cars lakhona kuletimoto letikhona kuthengiswa emathikithi e-raffle ukuthi na ungaba nayo leyo nhlanhla yokuwina ungayithola imoto. Sitawehla ke siyotibuka letimoto ndatibona dinhle ngempela and siyawakhuthatha eMaswati ukuthi asupporte le initiative yengwenyama yokuthi sithengisela ama high end products lokufaka ekhathi timoto lokufaka ekhathi high end jewelry ngoba siyathi ukuthi sisane project lekhona nje laceleni ukuthi sicedzele le hotela. Siyathi lokuthi ICC itabaletha vele abantu labanengi nama heads of states nama delegates labuye emaveni lamanye. Ingwenyama ifise ukuthi liphele nel hotel abantu batokhona kuhlala kahle. Carol Bauer waseNingizimu Afrika lobala kulabakanekise kunomkhangiso akawuvali umlomo ngebuhle balesakhiwo se-ICC.
I came here not knowing what to expect, and having exhibited across the world, having gone to so many different expos internationally, including the big one, in Dubai in 2020, which we were all looking forward to. And I have never been in an ICC that looks like this. This is the best I've ever seen. And for me, this is in line with what our brand is about. It's about showcasing African excellence. Ukuza eSwatini. Sibona izinto zaseSwatini zifana nezinye esizibonayo emazweni kuyasifundisa ukuthi siye ukuthi sihamba sitshela abantu ukuthi okuphuma phesheya kungcono. This is excellence. It's not just African excellence, but this is the best you find anywhere in the world. And for Tina, as Carabao Bags, we want to be associated with excellence. We want to also celebrate Africans who inspire. The King celebrating 40 years on the throne is a seminal moment. Njengoba-ke usaqhubeka umkhosi wekhalalisela ingonyama kule mpelasonto, umsebenzi utawenabela esigodlweni yelizidini ngelisonto lapho khona-ke ilive leSwatini litawube likhipha ligabho lalo lelikhulu ngakudemasiko. Edinzabeni kubika Sandile Makhanyana, Themba Mamba, eZulwini. eMaswati